Taesta pasigun siyempre perdido el mananay anak presidente del Bungiao, si Claudine de Vinagracia y Emil de Vinagracia hasta ese tiempo, desde deklara kanila perdido, desde Disyembre 1 pa. Asigun ko Special Investigation Unit Chief Police Superintendent Felix Martinez, ang medyante que perdido pa siyempre sila, ya pwede sila inkontra con el motor del mananay anak, pero chap-chap ya adentro del un septic tank alina un lugar na Bungiao del Huwebes pasaw semana. Pwede kita inkontra el mga body parts, accessories y también plate number y labe del motorsiklo, which is possibly identified by the brother and the father of the missing person. Esta istorya ya bena después kaya man kalayat esta istorya de alegaw abduction ali parte na Bungiao, kaya si biktima kunal un supervisor del proyekto del National Greening Program. Ita esta pa siyempre perdido hasta este tiempo, pero el PNP hindi pa siyempre ta deklara con este abduction. So far, 54 hectares el lot ese, point to point el Cosakite ase, from the morning till 6 o'clock in the evening el damon operation alya. But however, we're not able to find any traces so far on that hectares. Based on the informations given, which is among sila, they're hesitant because of fear. Information received that among anikel, no, yachene sila mira mga sangre alya na area. En camino asigun para na un konferensya era el mga biktima desde alina Bungiao, cuando 4 mga armado persona el yahala kanila y hasta este tiempo perdido pa siyempre. No hay también estableci komunikasyon el mga sospechaw con el familia del biktima este tiempo. Albert Luna, Dateline Zamboanga.